Sultanbek bastı. Ayub ortadan ortadan. Çekici. Üçüncü sayı Mezircan'ı 3-2 çıktı. Yaşlık komandası. Baradak ömürlü canında sonun giyip verdi. Sonun barak geldi. Barak geldi. Oho. Aydarbek oğlu Sultanbek. Kol götürüp koy. Sultan gel. Sultan'ın birden kızılap tanıtap koydu. Endi o da 11. nomeri Yaşlık komandası Aydarbek oğlu Sultanbek. Birden var ya. Götürdü. Bastı. Birden vurup koy. Çıkarıyorsun be. Akırın. Koluna oturup kullanırsan pas. Cege. 4. nomer Namus komandasından ortaga çıktı. Kambarбек Asығалиев 93 yılda. 11. nomer Yaşlıktın gücü balbacılık Yaşlıktın kolunda. Aydarbek oğlu Sultanbek. Silkildi bastı Sultanbek. Boy qaysi? 5 Çıkadı. Vay, Geremet uçundan faydalandığınları Geremet çıkadı. Yemin. Bundan arın kanday bulup alır. Akmalap, karalatan taktika. Ayur degen akıllı. Екі аттым. Жөйлөшүүсүн байкадыңарбы мыкты. Götürdü Rısbek hazır жақсы эле көтөрдү эле бир жагынан жайышмак жерде ортодо болот. Иймиңкей. Сол жагынан эңкей оң жагына. Мударам деген чоңунан Султан. Ortadan iyi mi çıktı oң takımına pas. 11. қатар салган менен Намыс командасынан Талайбек Адилет Байтору менен чыкты. Жок. Айдарбек Султанбек Айыл деген аты менен азыр Жаштык командасы Намыс командасынан алыр. Sultanbek bastı sol takımga. Bir жағынан жауып жатқан Намыс командасының 7. қатар сандары Русланов Дастан. Енді қандай бар екен? Ал Жаштық командасына мына жерде Süreyincileri Farpiyev Almaz. Yani удаление от çıkan olmadı. Turça'nın atmadan onu onlara gelmez mi onlara? Bugün 14 yıl Turça'nın tasarına gitmişsin. Sazakta jürer. Sazakta jürer. Yok yine. 12 lep turadi. Narındım mı? Şimdi basıp alıp oynadı o da. Жаштык командасы Паркубаев Алмаз Акенгелден алгачкы салган упайыңарга 1000 сом. Паркубаев Алмаз Акенгелден 1000 сом. Жалал Абад облусунун Көксөр федерациясынын президентинин атынан. Кайрадан эле
Жаштык командасынан 11 номер Султанбек Айдарбек уулу кирди ортого. Ал эми Чаккал командасынан ортого 12 номер Анарбек уулу Бексултан 93 жылкы, Султанбек 2001 жылкы. Экөөнүн ортосунда кыйла бир жылдар аралыгы бир топ эле айрым топтогон көкбөрүчүлөрдүн бирлери өтө тең мана ортодон чыкты. Жекеме жеке